Tetamian Rerame oleh Kelompok Gadang. Solas rahina sampun sekancaan upacara Pitra Yagyane Pan Buddha kepuputang. Uli upacara ngaben, meroras, ngantos malinggih. Samian kekaryanin oleh pianak-pianak nih, sane sampun pada keleh, lan pada makula warga. Iya iwayan Buddha, sane wayahan, teken inengah budi, sane cerikan. Ujane, mare pesanget, ketelan yeh cap-capane, ucicak nependon kayune anet tuh. Langite mesriak sayan galang. Iwayan Buddha sedang bebersih-bersih di natah umahne. Lantas pakine teken adene. Beli, lan mai malu adene laka komong tiang. Kita munyene inengah budi. Raris ia ngajak Iwayan Buddha legak ditu di bale dauh ne. Langsung ang tiang bu beli, langsung bertele-tele, subuh mekelut tiang oyong cuma, panaknya subuh ketinggalan pelajaran masih di sekolah nih, buntlung diner tiang lakak buin luas ke rantauan. Nah, lamun subuh kita kena dengan budi nih, beli sing dah nombang, kewalu ingat dang orang ajak imimi. Nela kau orang tiang masih ajak imimi, ane jani ada nih tagih tiang mau ajak beli. Dengar lah kan mau bahas ke Jawa, lalan jadi ke wadang beli ini. Iwayan Buddha lakar kepaon nyemakang adene bas. Nanging tusing banget teken adene inengah. Yen bahas tagih tiang, kewa lakak ngambil di pesawatnya, ane tagih tiang luas sertifikat catek nih bapu, lan adap cari kentu, dom lantas pipisnya, adil subuh tetamiane bapu. Wih, maka siap Iwayan Buddha kanti majujuk ningah tetagihan adene. Ane sepatut nih tusing pantas ketagihan. Jak tusing ada gitu, bapak tusing ada orang beli ngadep cara gitu. Udah beli kakak itu, tiang panani bapu nak lah dicari kentu masih. Keras munyene inengah budi mesaut. Kanti memene di balik aja nih ngehang. Munyi keras kesautin aja munyi keras. Mejogjak suba beli ngajak adene. Ngorang ragane bener. Ngorang ragane ngelahak. Merebutin cari ki entu. Kurenan-kurenane ane sedang dipaon. Bareng masih pesu nengokin. Keto masih men Buddha. Makin Iwayan Buddha lan inengah budi. Apa keperbuti seman kini ngajak nyaman nih? Sing ngelak kini miagan ganti pebalik ngajak si cucu mimi nih. Men Buddha matakon tekening panak-panak nih ane miagan. Ditu lantas pedaduanan siap ninggehang memene pedih. Kini mi, cari nih bapu ane jani gisang tekan riwayat, dagih tiang sertifikat nih, lakar adap pangedang entum nih adil. Kualu, beli wayang lagi cari kentu gisang pedidi. Cara gitu subuh salah ya bapak, subuh dia nih lah. Terus yang keinget, ipiran bapak lah cari keluar sikut. Aneh sikut itu subuh ngodong kalian agai. Ada pun cara gitu aku oleh polisi. Sehingga tuh aneh kena nengah pangkat lu di polisian. Wayan, nah, ragu nih subuh pada gede. Ngelah pianak kurenan, sing pantas menggerangan cara kita. Apa buin diharapan pianai? Ibapo marah peragat gaya nih. Panak-panak nih subuh mekerah merebutin tetamian. Engken sebet nih anak nih tua napukin pianak-pianak nih kini. Nengah saja tuh ibi dan bapu depan jahe pang ada angon nengah ngalegai. Melah subuh nengah ngelakai jani. Apa kian tuh senyanda ngon hidup biasa saya. Gitu masih kena tiang ini. Subuh ada li bapak ngeduman cara gini. Ane subuh madap ipidan subuh dadi ngulah nengah. Ane anu ada jadi tiang subuh ane ngelahang. Yen muluk itu adil saja ngenane, kualu tiang nak nawang masih me. Lingga cari ane gisi neken belintu, linggahan teken ane pidan madap, lebih nih entu ane tagih tiang me. Sebet kenah nih men Buddha. Ngenehang pianak-pianak nih.
ane sedang merebutin carik, ane tusing patut keperebutin. Cari ane sumber keadab mula je sekaya bapaknya ulian mekuli. Nanging cari ke ane nubin besi entu, wantah tetamian uli bidang, nenten je gelah bapaknya. Jadi cari entu tusing je ngelah wayan Buddha, nanging gelah pianak cucu nih. Gelah keturunan generasi kedepannya, sing dadi ada pangon menduman cara kita. Inengah budi sedih, ulian uning tekan pelihnya nih. Raris ketimpalin oleh iwayan Buddha, ngidih pelih tekaning men Buddha, lan adene inengah. Ampun kayang tiang uli, ampun kau beli. Dan sepatutnya tiang nuntut tetamian cara ketu. Tiang nuna sampur masih me. Beli nuna sampurnya masih ngah. Lega subah kenah nemen Buddha, nepukin pianak-pianak nih. Nenten magerengan, apa buin ulian tetamian carek. Lantas megelut iwayan Buddha teken inengah budi, nyihna yang tresna menyame ajak ke dadul.